Iyi ni inkuru yongeye kuziturika nk'igisasu kiremereye cyane ku gisirikare cy'u Burundi FNDB. Ni inkuru yahangayikishije ibihangange mu gisirikare no muri politike y'u Burundi. Amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi nayo inkuru y'uko Reveriyano Ndikuriyo ukuriye umugambwe wa CNDD-FDD yamaze gucamo kabiri igisirikare cy'u Burundi maze agashinga igisirikare cye ku giti cye, ngo kuko yamaze guhamagaza imbonerakure zose zo mu gihugu cy'u Burundi ngo zihurire mu ntara ya Ruyigi maze zihabwe imyitozo ikomeye cyane nk'ihabwa abakomando, ngo kuko byamaze kugaragara ko mu gisirikare cy'u Burundi hajemo kutumvikana gukomeye cyane, ngo kuko nta muntu ukizera undi, ngo bitewe n'uko abasirikare bari aba Pierre Buyoya baturuka mu bwoko bw'abatutsi bakikirimo, ngo kandi abo ngabo Reveriyano Ndikuriyo ngo akaba abona ko badashobora kurinda igihugu cy'u Burundi, ngo ahubwo bashobora kugambanira ubutegetsi bw'u Burundi mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. Naho abandi ngo ni abasirikare bavuye muri FNL Paripe Hutu ya Gatorwasa, ngo aba ngo ntibakizerwa na gato mu Burundi, ngo ahubwo ngo isaha n'isaha bakaba bashobora gukora kudeta bitunguranye. Ni mu gihe bikomeje kuvuga ko abo basirikare batizewe na CNDD-FDD ngo aribo bakomeje koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'inyeshyamba za M23 ngo kugira ngo CNDD-FDD irebe uko yabikiza bakagenda bashira buhoro buhoro, maze bikazarangira imbonerakure za Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'ibiswi by'inkona ari byo bigize igisirikare cy'u Burundi gusa. Ni mu gihe kandi abasesengura politike y'u Burundi ahubwo ngo bakomeje kugaragariza Perezida Evariste Ndayishimiye impungenge zikomeye cyane zigaragaza ko Reveriyano Ndikuriyo arimo gushinga igisirikare kizamufasha gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo kuko imbonerakure zamaze kuba nyinshi cyane, ngo kandi zihabwa imyitozo ikomeye cyane irenze ihabwa abasirikare barinda umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe. Ibi kandi bikaba bikomeje gukomera mu Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru ava mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu biro bye bya Ntare Rushatsi akomeje kugaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yafashwe n'uburwayi bukomeye cyane, ngo yamaze gufatwa na cya cyorezo cyateye mu Burundi, ngo ni icyorezo gikomeye cyane ngo cyamaze kumugeraho, aho bamaze guhamagaza abaganga bakomeye cyane abadogiteri baturuka mu gihugu cya Kenya ngo bite ku magara y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amagara bagaragaza yuko yamaze kugera mu kaga gakomeye cyane. Iki cyorezo bimaze kuvugwa ko cyateye mu gihugu cy'u Burundi, ngo ni icyorezo gifata umuntu ngo agacika intege, ngo agahinda umubiri wose, ngo maze ngo akanyara amaraso, ngo kandi ngo iki cyorezo ngo umuntu gifashe ngo birimo biragaragara ko ngo amara igihe gitoya cyane ngo akaba yakwitaba Imana. Ngo iki cyorezo ngo kikaba gikomeye cyane, ngo kuko uwo gifashe ngo ahingo nyuma yo guhinda umuriro ndetse no kunyara amaraso ngo yumva aribwa mu mpyiko, ngo akaribwa umubiri wose, ngo umutima we ugatera nabi, ngo ibihaha bye ngo bikaba nabyo byanindamo amazi nka kumwe COVID-19 yajyaga ifata abantu. Ibi ngibi bikaba byabaye ibikomeye ku butegetsi bw'u Burundi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho uyu mukuru w'igihugu ngo nawe byaje kugaragara ko ngo iki cyorezo ngo cyamaze kumufata, ngo none kuri ubu ngo amagara y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo akaba ari mu kaga gakomeye cyane. Iyi nkuru ikaba igaragaza yuko aba badogiteri bavuye mu gihugu cya Kenya ngo bakigera mu Burundi ngo babanje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye bagakeka ko yaba yarwaye ya virusi imwe y'inkende ya Marburg, cyangwa se ngo akaba yarwaye COVID-19 ngo ikaba yagarutse, ngo ariko bakimusuzuma ngo aba badogiteri bakomeye cyane bo mu gihugu cya Kenya ngo bahise babona ko ari cya cyorezo wa muryango ushinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu OMS, wa muryango ushinzwe
kurengera ubuzima bwa muntu. OMS ngo wabonye ukaba waramaze kukibona mu gihugu cy'u Burundi gusa, muri ibi bihugu byose bituranye ngo kaba nta kindi gihugu kirimo iki cyorezo. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe ngo abantu benshi mu mujyi mukuru wa Bujumbura ngo bamaze kugenda bitaba Imana bazira iki cyorezo, ngo kandi bikaba bigaragara ko ngo ari icyorezo ngo bigaragara ko gikomeje kuba cyaterwa n'umwanda, ngo cyaterwa no kurya indyo ituzuye, ngo cyaterwa ngo n'ibintu bibi cyane, ngo birimo umwanda, ngo birimo kudakaraba intoki neza, ngo birimo kwegera uwacyanduye, ngo birimo ngo ibintu byo kwegerana, aho abaturage bamaze gusabwa mu mujyi wa Bujumbura cyane cyane ngo kutegerana cyangwa bajye mu manama aho begera abandi. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugaragaza ko abarundi bari mu kaga gakomeye cyane kugeza uyu munsi, aho iki cyorezo kimaze ngo kwivugana abantu benshi cyane mu murwa mukuru wa Bujumbura. Ni mu gihe kandi mu makuru akomeje kuvugwa mu Burundi bikomeje kugaragara ko Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ngo arimo ashinga igisirikare cyiwe ngo kizajya kimwumvira. Noneho bikaba bigaragara ko nk'uko abasesenguzi babivuga muri politiki y'u Burundi, ngo arimo ashinga iki gisirikare ngo kizamufasha gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi bikaba bikomeje kuvuga mu Burundi, mu gihe Reveriyano Ndikuriyo ukuriye umugambwe wa CNDD-FDD byakomeje kugaragara ko ari umugabo ufite ijambo rikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi, ari umugabo uvuga rikijyana, ari umugabo ufata ibyemezo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho bamwe batangiye kumufata nka perezida w'ubutegetsi bw'u Burundi mu 2027. Ibi bikaba bikomeje kumuha amahirwe akomeye cyane. Kandi muribuka ko mu butegetsi bw'u Burundi umuntu wabaye umunyamabanga wa CNDD-FDD aba afite amahirwe agera kuri 80% yuko azayobora u Burundi kuri manda ikurikiye, nk'uko byagendekeye Pierre Nkurunziza wari umunyamabanga wa CNDD-FDD, bikagendekera Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi wabaye perezida w'igihugu nyuma yo kuba umunyamabanga wa CNDD-FDD. None ngo no kuri Reveriyano Ndikuriyo bikaba byamaze kugaragaza ko nataba perezida w'u Burundi wa 2027, ngo bigaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuzaba ibintu bikomeye cyane, hashobora kuzaba akaga gakomeye cyane, kuko uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo ngo yamaze kumera nk'uwishingira igisirikare cye ku giti cye, aho bivuga ko imbonerakure ndetse n'ibiswi by'inkona ngo yamaze kubitemberamo mu gihugu cyose, ngo yamaze kubigendamo mu gihugu cyose, ngo yamaze kubyiyegereza, kandi ngo akaba yaramaze kubigurira ibikoresho bihambaye cyane nk'ibikoreshwa n'abasirikare b'abakomando mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikaba bimaze kugaragaza ko Reveriyano Ndikuriyo ngo ashobora guteza akaga gakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe yaba atiyamamaje, mu gihe yaba atabonye uko atorerwa kuyobora igihugu cy'u Burundi mu matora ya 2027. Amatora abatetse